Reshiboni Pit Rewan, Geniga Four, Nagating Sun, Kirialan Ni, Geniga Simon Bromiti, Deji Namio Buron, Swagania, Yat Sapang Geniga Jinyalan, Ngam Kerpal, the members on AL Shampia, and Sobar Geniga White. Ini pandang macam tuai. Au belai buku pajuni ubah paling. Ubalong tuai jung kimat batu tuai jung kimisi kejam. Ubalong tuai jung kekam batu tuai jung kepala. Iwan dia kapan ayu eme. Bat bandam red Ahmad selajat tiba ku tiba kentang kejam. Namar kejing isnai bat kejing yalam kejam. Ya kebangala pelak yangi bangin long kumni kumanyalam. Bat bangin don apok kani kecaka hakuni po. Na kebenta ban pendon berom ban le pun rom. Itu di pun sama. Ya ingo eme ablai bangala don rikat bat ni. Bat kaput habis tu music. Jom kajing isang sama kerja di assembly. Yang bagi seni kipor kibalalai no. Bagi kebama bayar lang kotor. Hamdam Iki balai ban pet ban kbi ya kali ke Islam kabalong Quran panai dikai. Ikun sama. Aku bayar berkarwai ke siau kaput. Ila snowmo yang outplay mo pajong iba. Padahal lumbaga ni Islam kabam po number kinong yalam. Lam ki pause nam ki balalay. Bakal lang gajing kerku nam tagi kon samla jong kapalang. Akan igari bai ke jongi. Bangilan ang kiw haki babon ki banta ki balong yakaban mani ban syakri yama. Try ba ini das ngomu eme. Bat kani galong kapur nam ta kini ki kun samla. Ya ka bangin dan pendan buram kerpang nam ta jongki. Ha ka bagila pendap ya ka jing puli hagi benta ki baper ki baper. Try ba ini da tuai ya ka jing dor rekat ka jong. Bah bagi yo ya kani ka convocation ka jing pendan buram nam ka ni kapur kan dalong ka jing kerku. Nam tak kecing jong kishimat. Kan nong kecing kerku nam tak kepalang kisnong kitau. Nam tak lang kasalang. Hak banginang nang kumno ban pen kraw ya ke buram ke jong me. Nam ba kaput kedam kerwai ke siau. Ya ke balong ke wei ni ki benta. Ban pen kraw ban pendun buram. Ya ke kerteng ke bakut ban ke badan portam ke jong me. Try ni dah tuai ke cinta ringkat ke jauh meh. Bagi dalong kita mentoi nak kita ke buram ke jauh meh. Nang ni syakmat. Bagi dah tuai kerpang nak kita ke pur ku try menton ringkat. Kita tak barok kita bagi dan pendap lomba ke ni ke program. Dan ringkat lomba syakri jauh meh. Teman chairman penyelam ke ni ke program. Indonesia benda barok. Mana ke benda Syakri jong me ubang lakhat kerpang syakri program. Ubalong syakri ubi trailam nakam take kam haka imlang kesalang. Kesensyar ke kadar apa kadi ke kasi autonomous district council. Ni dua ye kejing don dekat ke jong me. Bat kerpang bat ngilang parok kantam kini ki kun samla ki dekot jong ka bot bat kat ki balak ban yadon nakani ka bot ki rurang ba ki bang lakhat kerpang syakri ke program. Ya lama me rujong mensim bakut ujong me. Akhirnya kimet ki bakoi bakia putra. Bagi nalaban train nak minta ke buram ke dong me. Ban syakri bat kamtam ban pendan buram ya me. Kerku ya kani kapor ke badangsa. Ki eje barok ki bangin pendap lo makani kapor kin long dak jing yalam ke jong me. Ngau ablay ke jing duai ke jong ni. Ma iki pop kilat-kilat ke babun ki pamisyam ke jing ke jong ni ke pambersi. Namar batang hak ke kerteng ke jong uji sungi duai bat nifan. Mentabat hadu halakat taru. Amen. Kini kapor ni don kajing high snowba ke give
Nda ka bantau chief guest na suma with khot ikito kinong ice tiu suma buwan. Linie tap ti mo. Agani ko porpat ninyo sngo ka welcome address ka ba I way nagi nong kai men masan DM lartang in sumbai ka bang kren shikintir ka dia Teman Chairman bat baro ki badan hak ni kapal nakong ngai ku play pi hak teng bathiang tam ka jong Jesus Christ unang panim jami kamendang yang I baro lang da kajing kemen banyo dar rengkat hak ni kajing lang ka kongsan ka syongkun bat badan buram jong ka Board of Assembly Institute of Music Shillong lengba jong kene ke 11 convocation arajar aku saw la kum kinong idon bentar hak ba peniat ya ki kam ke crowd hak bot kum kinong kit kam la kalong kinong syak khot snobha bat kham tamru kum kinong pule ki la pendap I kedan prepare ba ka bot ka pani le semen namaro director jong idon bring ting sitam kum we ne khot ka bot kum we ne no hikai ngayeng hani ka pon nak taman priang snobha yang hilang paro kum tah wasdang nak benta ka bot na priang snobha yung nong priya yang ni lang Chairman ka Board of Assembly Institute of Music Shillong tunumsan SS Imli ubama kumun hikai bot kumun director beningkong jong ni institute ni sungupuram ya usika dai kalong ka kamram jonga ban yethu hapi kinong pule ki badang kham hadin balong mo nong sanjur barat ba jong ni school pule trik solfa hakaji sing samla ke jipi sinat jongi leitu yangi balapun ya ka Music Institute jongi da ka jing sandur jong ni urat ba bat bakal long kumni makalong mentar kata kalong nadu kitu kisnam karkana spa nyu pra nyu kendai bat lakai ni Music Institute jongi haka shutrik jong dai jun karkana spa prabu pra haka balapli ya ka da ka jing samla ke jipi sinan da urban HM rathap laklat no balong executive secretary jong KGP sinat hak tu kapor hanti hadinam ho dei da registry sitam jong sir teman-teman SS Imli bol sir director jongi ba menta teman-teman Iblu khasano ba kani ke school kalong kumni ko makalong menta nya ai ngoi ublei na kam ta bola sei kini kerang ba hapeng jongi ba ka jingdan jongi kalong ke jingan ni parok lang tong na ai jing thap ti ba kerpang ba ka bacang teman-teman SS Imli Tubleng nyai biteng nyai kejing kertui. Hak bukum kani kapor. Na paling jungi kebedan lang. Ngasmudun bok sibun dengkat kejing sungurit. Ban yo ban keren priang subha. Yo kongsan badang puram jungi iba PNCM MDC. Belum mentau dibuti CEM jong ka KHADC jungi. Tangkum kejing perkemau yang i kebedan menta. Badru khamtam ye ki prasamla ki badang kisan. Uni urang ba badan hakmat jungi. Udah we ni kisam larang pak jog kejing samla KGP Assembly nomor boleh dan bentah kejing tray ke kam sekri yublay hak balang hak distrik ke pestri budan ulah long samla besyir hem bad bakit khiai kam hak balang ha boleh shim ye kejing tenrong ban sekri ye keri bekecai tenril hak jeli jongka imlang salang ba kesencar ka kadar ulah le shibun kikam ban pensak nam yang ibarat lang ke banging tip bah Kerpang nak tajuk ke Board of Assembly Institute of Music Shillong, jongi, ulawan Malaysia mentakum kongsan hakawi ni ke convocation dalam ngambak laga dia senam arya katsan. Bad da kejing bahas bun mensim jongi. Ulah semua dia menpenyok jing rap, ben baik tu kemadan bangi ki kena ngi saya yengkai, hang tu hakmat juga Music Institute jongi, bar senda ke senda office. Niyai kenmal, bad semua buram tu kejing lek bahas jongu, ya ke institute ke jongi. Kejindan juga hang ni kalong kebentar ke bakrau berkeba ai mensim yang ibarat lang nadu kinokit kam berkisam lap kuliah jongi haba pila pediang subha badlong kongsan hak ni ke convocation ke pemerintah ke senam ru ngitip bagi bun kam haduk takata henry kila pediang men platform banedar ringkat sasisin lambat ni ke institute jongi kala dei ban yai ik babun ki benta
Nalor bangiladan kijing hikai pekongsan hak tik sulpa berkesta competition. Ngidan ru kijing pule hak instrumen kum ka piano, ka gitar, ka sing ber kaduitara. Ngidon kam ban pli ki department kum kijing pen baha shushu ya kijing hikai kuno ban ruai bat ngin bat ban thau jing ruai ya ka bakabot kala ikut ban sedang kita kus la senam. Nilai rai kum kabut bahkan ke senam ban wan ngin le ya kata. Ngidang non kam ban pli shushu ya ki kus jing pule kum ki instrumen kum ka violin bat ka pislin lani ka flute. Ngidang don kam ki kamera kelas. Ngidang don kam ki teaching aids kum ki tiap tem terput ki kor komputer. Nak kamta ka music laboratory. Berkui pada ki bangam la bancer lo. Ngingin skem baka jington jong kongsan jongi kan ai man sim yang ni barolang. Hakini ki jinya lenti jongi. Ban pen baha ya ki jingi kai music jongi. Hakani ki institute jong ki jing samla ki GP assembly jongi. Tu ble unyai peteng ki jing kerku ya bisa teng thap ti nam tai sa. Kabut jongi kadai kawai nak lightly keyboard hapok jong jing samla ke GP assembly ka pemerintah nalor kabut jong ka youth center ba kabut on mission wong kum ta mentang smude ya kapan pedang smoba yang nung mi khmat pekongsan na kaliang jong ka jing samla ke GP assembly utu namsan SW Konghan suwa bantak balong mentang usikri jong jing samla ke GP assembly jongi ka jing dan jong pi tum namsan kapan reham yang ni berok lang tu belum kerku ya pi nang tang yang beneteng ban ai ki jing pedang su bhai ki dekot jang kabut kentup i kerang ba ki bedan ban ye chimental lembat gi ye reverend silang dok belum member jang kabut uban system ye kebenta ke ban ai ban kren ai kuble ba uni u pastor be ye jang i udaran kat bat ngi ban gi sngo ban ai kuble nam ta jang i but i pastor ko nak kebenta jang ki jing tip di babon i di ba ye ching wai ila pendep jing pule hak dengan musik jingi hak itu Islam ko benang sedang pat menta ke jing samla ke GP assembly ka phai i belong wei ngi dekat jong ke buat jingi ko boleh sebut pastor ke jing don kat jong pi nanta ngapa yang sung baru ye ke jing don kat jong tu namsan AL Champliang wei ngi dekat jong ke buat beladep shim ke benta ko khrau ban bukti kemat jong blei ye ke jing lang hak ke jing duai sedang ngidon bok sibun ba ke jing samla ke GP assembly ka jidi iru samla rang ba berlong long hikai jing wai hak balang hamos senram berlong dekat jong kebut jongi kajing dan jong pitu nusan kalong kajing rehem yang iparo hak bukum ke dikapor kepriang subharu ye rembak sinong jongi rembak sinong jaga dong derba sinong mission compound hak baka music institute jongi kedan ho ye kinong mi khmat kajing sesamla ye kiwe nang ta kajing dan jongi lang paro kalong kajing singan singa mesim ye khamtak ye kisamla puli jongi nasmudiru hak ni kapor ban peniyar susu ya ki keren kuble dan pangap priang sobha ya ki head jong ki music institute ki music school ki balik penis so lan ki balik penis no syakabut jongi ba pilawan ban senran lem ban ai mesim ki nang pule jongi ki bada ki tri sistem jong pi bar ka jing IT jong pi ka kami kai hak ki school ki ba pi dan ki so ki ba tri sistem ki dan hakmat jong ni pai lang ni so ku made na pada so bhai ki na bang ni su tho ba ka ji kit lang korlam jong phi ban ai ji kai ki samla puli jongi haki dong ki thain prepare jong kari ka si jongi ki bom la shu bon puli hani shelong kala long ki jing kerku ka bakra na sngo hak ban shimi me kabu ban priang sngo bha ya baro ki dekhot jong ka bot ya baro ki no hikai ban ye ki nong trei hak assembly institute of music shelong ki benar ringkat nambat ni ka jing don ringkat jong phi baro lang kalong ka jing ai men sim yakini kisamla puli khadu Henry ke badan kamtang kani ke jingdan jongi kam dan jingmut lada ngam sim pedang subha yakini ke badai hok bandan benta habakum kani ke jinggalan kita kilau kisamla puli be jongi ki badan hangne hakmat jongi lang hakni ka kon bagisan ke pamenta ke senam nadap ke jingkemen pan pedang subha ya pi hakni ke sui ban sa jikan mau ke jingim jong pi bapin sa syak pen kuburam bapelayo ya ka kedan sing pas hak jing puli music jong pi ni ai ngo yu ble namar ke jing long lakloi jong pi pan puli ki kus jing puli ki bangi pen kre pergi ngai scam bakila long ke jing mentoy hak jing im chimat jong pi ya ke jing sesamla lane ke kenbun hak ba pi dan bar kanutang ba ke jing puli music jong pi kan long ka jing ka long ke jing tebe jing syai nak tak im lang salah
Nas ngudi ban ong ipi congratulations ya kejing job jong pi hagi semin beper pini pudiang mentak kesri ya ke bapide hop pan yo kentang ya wai pudiang so bahaya barok ke bangap simjer keteng la kalong ki mi ki pai budang te chnom ki bhai ng sem jong ni samla pulir kat ni ne yan nui no ki badan hagi kejing lang kejing wan jong pi kapan keban ya kadanu jong ni to blem karko Play Sibuan Sadian Lartang Makamentak itu kikin tim Pediang Soba Jongpi Hagan aku por minyo sengawi ke school anthem ya keba ki student jong ka music institute i kin ruai hagan aku por tenga kerpat kumka dak kamen sim juga jing sengu Pediang buram baka jing sengu tenat ya ke jing la ke jongpi Nakarpat ika yeng barok awing in somba bania yeng hagapor baki kidang ay kijing ruai. Somba bania yeng. To hagan ika por Indio sengawi ke jingkren nai Chief Guest Badon Borom Jungi Mr. PNCM Ibalawan menyusun mental lembaga haga jingkot ke Jungi agar pa di bin sobai ke ban simela ke bentang pada hadian bila dep ke ban keren ngerpat ya ki student jongka Music Institute in sobaban ai ya ka traditional recital Penulisan caman berpenyayi ketika convocations, 11 convocations in the Music Institute. Ibalong ro chairman juga Board of Assembly Institute of Music. Kerpan ro na gabenta secretary juga board Mr. K. Pariat. Ye Pastor Silingdong, pelong member juga board. Depan ru itu musan El Shampliang. Ibayo aban luai kebesaran. Belum ru member jong gaji sem samna GP Assembly. Hoi ni snutu itu musan I dalam kasono ina bantuan dekat bakni. Kadau bayi bun di gaji syanya kemet. Luai boleh nang kerkui nang ton dekat. Penyok padai kemet ke bakoi ke bakia. Kamdam ikam ke bakia kum director. Jongga Assembly Institute of Music. Institutu kita nak hangi, tempat SW Hongla, tempat SW Honghat, Honghat mah Honghat. Kumjuru, sukuman sibun beri irang Pak Shnong, Pak Jeff, Pak Shnong jongga Mission Compound. Kumjuru yaki health jongki music school nagi dong beper bedong dapat ni hakanika por hiwa David Nathan belong member juga board but kerpang ya pigi samla
Ini bani yo ya ka puram hakani ka si ngai ku beli pi baro hakateng bathian tam ko jong turangai jong yu Yesus Kristus bentau ke Yesus ya ka bot ke bala invite yang bandon kumukong san hakani ka si convocations hati shisha ki porok tunga kadang don hadali namal bagi don ka consultation bat ka home ministry para jiri dai bat ka amendment ni asik hidul nalah ban roish no jadi menen namun tak ni ka program ka bakerpang ya ka bala khot snu bha yang ban kat bat pi kalau nge burom ya ka assembly ka burom ya ka recasting ka burom ya ka jela baro ka wai bandon ya ka ne ka institute ka bala long shisha ka jino senyam ka bakrau ya ka ri ba ka jai ban rio kat ndai spa prabu pala seng ya ka so kumen shibori don ni tumusan SS imli ndai ba tan sain kor pela sain dur ya ka ri ka si baro ka wai so bro shibori petum besar Obrom ke Yesus ya ayo blay bola saya pi ku muwei na ki shakri ki ba koridor ban long ka jingkar khu amdei tang ya ka balang presbyterian ki babun ki balang kham tam me ka ri ba ka jai riu bensa ki babun ki balang ya tip ka ka dui tara ka ka sing ki jing tam tan rai lengba ka ne ka istiu hoy as ngau thu aga bas dang Umensi mublai ulat tersoi haka jing im kejongi naga bentapan pen krau ban yaro ban tendon burom ya ublai leng bagi jing tem kerpang bat kata ke jing perkhat kalau long sisya ka jing pen krau ya ublai jongi arp sansnem bila rake ke jing ya ka jubili rupa usnem aja kharlai ban menta bila dap live pun rius snap satang katu kan ni pin poisha ka golden jubilee ngam tip ka gar komperkhat jong ka jingiseng samna assembly ka gar komperkhat jong ka board of assembly institute of music ka ga jing perkhat jong ka assembly institute of music shwa panjam haka maumer jong ka golden jubilee Hoy, kijing ruai, kijing tem, kilong sibentan, nak banta kijing kerku ya kijing im jongi simet. Nah thalai ha pangimat kinu ki problems. Laga dei simet, laga dei haying asem. Nah thalai pisyong laga kamera jar ban ruai. Lengkat ikan sur jing tem. Nah thalai 100% nagi problems jongi ki pet. Ndai tang mapi ki baruai. Wat ngi pas ngapro ai kan dua ini kom belum officer apa away ka department joka sarkar jila yo ngasung tenat baman ka step away na ka ying jong ki perbangai Kristen ki jongi idoni ka family morning service renggat ki music kepada penlong yang bangan hapan smart ban lejing seng Kebemut kam music, kijing rawai kam long kijing kerku tang ya pi, hendai kalau kijing kerku iki bas ngap iki bas ngau ya ka. Bon ki bakla bemut, hendai bak kayalap haga pepet, dei tangan bagi kijing rawai, baling bagi kijing tem, iki bas ngau tiang, kijing pen krau yu blai. Bandai tang kata, hakit malah kalau haga mensib, haga dok. We don't come yang ajim pun ur ringat ki music bagi job ya ki. Patin ublay haga kitab jong gajing kain nong waspo kada pat ba khandai ko ong kumno. Lada phi legi le thma halagari persya ya kinong shun ubaban ben ya phi te phin put ya kajing maham da kita gironsim te ya pi en kan mau hakmat utrai u blei jong pi baden pen im ya piru na kinong shun jong pi snap ka bor jong the music kamut tang haka
spiritual welfare. Kami tangi problems. What haka military warfare. Kadon gabor. He beri berkacau benriu. He face cibun di problem. Lapi orang kasan syar ka kadar. Lapi orang haka no ka benta. Jong ka imnang ka salang. Lapi orang haka social sector, economy sector. Haman lagi jaga ngidon haki sama. Abang ini kan mau kau way. Ong kita jingkai. Bala lagi lek penilai sama ya kita kijing di badon nagari bekajat benriu. Kan mau rengkat kijing ruai kijing tem ibas ngau tenat. Ibaban kan mau ya ublay. Bagi don kinong syun na kijing im jongi. Bangin job ya ki. Da ka bor kijing tem. Rupau blay untuk kuyangi. Nganong keren sibun. Ngasnu tu ba ka jingai lenti jong pi lai pun rius nem sakhat saus nem bandap san pus nem abang pe ya ka dur ka dar jong ka program wat ngau bom yo pom ya ka nika mo gaun mai ban phong ngai ba kila nang tiu ha ka jingjrong jong ka ren yang jong ka music institute ngam tip ka KGP assembly ka sejeng sama KGP Assembly, the Board of Assembly Institute of Music, ka Assembly Institute of Music, la perkhidmatan bahwa one day ndai tangka institute, ndai tangka college, ndai ka university. Nama ladang yang don ye ka dreams, there is nothing impossible. Tapi don kam kalau pengingat tre tengek, lah kalau hakanu kerukom, oh nasutu is specialized, beda tangi gospel music berdua itu, hendai traditionally, desa kijirwai jongiru, ya day berkat tradition kajongi, hanot is borok kawai, we don't get traditional music tiba bon lagi jongi jong, lesel ada ka assembly jongi. Kan penni ya kau wai kalapan ya syakman akan jadi berkat University of Traditional Music Institute or University means it is a blessing. Day tangi kari kasih jongi ya katai not is berokawai. Hoi ngatip kamlong besuk tangba kata kiwei kila balai nimla kam tam ngidon yo blay wong ndon ka bomla hanga. Takadaw masuban kasulong pakatem jongi hadis di council teladan kutno pada di bangyo banuan hakapas dang juga tem nganong yung CM buat ka isi niasan gawe MOU buat ka music institute ban proceed ahead naga bentar traditional music to be headed by the Board of Music Institute the assembly tambah ipor ilong kot ni temo ngimti kena laban beteng laban kutno imnut ban ong ye ke ban jia ada jia ka bapha in kmilen ti ka bapha tam honya ken mau bang sema jagat sang lawan ni ngang lakret i ba dewi la pen mau ngaiwan ku misi bes dengan pada mau syu tang batu kopor dan bok bangadang long siam balong ka persang i ban yarap khandiat dan banga sekolah na benda ka music institute mentai wan item bak satang lai benai setang sau benai ban kutno ka tem jongi bangan ong eru ka jinga dei bat babon ki infrastructure ki jidon kam jong ka music institute kum ki kamera ki laboratory bat duwe ki we ngam not banong tem re tang ka we lesi lada ka ke bangi la pan le in persang pan le malada kamrung menta nyok bisa mentaru lada larung pa haka erma allocation na flight long secure ikin dia tambah kata ngan empat ong mentangin saya keep in touch but the chairman but the secretary but the members bangila bangin yo one propose like 15 finance commission 2023 kebangunan under process naga bentar di junun kamjong pi telada habok ya shwa ban ku ketem bajongi telada pin habok hi ngan subok manga alias yo hadin ru bile nomor batang bala rumah ka igram swaraj ni ka portal ko bagi omenta kala ira mipi
Dengan empat nur ban seluruh kata-kata mari pori balengkot sangila ini ban upload haka igram storage juga 15 Finance Commission na kebentangan ika Music Institute. Dengan umran sibun taburam ka jisungu yo blaze sit tam kerpang ya pi ki pun samba. Ibagane kan nga ski ban le buram ya pi na magajing pendep jong fi ya ki pus baper ban ngai skem bakan long gajing kerku ya pi nongkong. Ya pi nongkong jing kerku ha mat ka melsin kan long gajing kerku ya ka family ka jong fi kan long gajing kerku ya palang ka bapidon kan long gajing kerku na ka benta ka assembly tam kan long ka buram ya blay. Shua bangansam saya sizin ngai ka buram ka jis ngungu kerpang ya chairman jong ka board temsan SS Imli ibala penia ya kan ka convocation program dengan giwe ke nong kitam bade pi baro ki students iba participate kan ka 11 convocation jong ka Music Institute jong ka yang sama ka dia assembly to boleh nangkar ku ya pi nangkar kui ke institute nangkar kui ke balang ka jongi ya ka assembly bari ngilang baro bar khamtam ya ba hau maumer bangindapsan husnam inyo i ya king sedang jongi ke ba thamai ba nong ka burom ya ulai ku shibuni pi baro kat bagi semla kita ya berkre ai ke jing ke recital leng jongi ni pau ke jing sngo ke bakrau ya pi ramba PNCM na kabanta ki kentien ke ku kerdo bat ki jingkular na kabanta ke jing baha ke jing miat jo ke institute jo blem long rangkat dan bat pi kermen nun ai ke jing job ya pi ke jing ele ke tanwan di sana apa ya kerti ke jong play namar berfilm ke jingker ku ya ke jaj benrio kumta ni kerpan ini baro dengan ni sngungo snguburom ya ke ni ke jing dan rakat ke jong ya ke ni ke por ni sngu ya ka ni ke jing tem jing put ke bakin wanra kini ki sama jongi Mr. Community Baro Sing di Tara Department dari Board dan Snowy Piaten Hagilai di Kota Bentar dari Kami dan yang Kiksing Bentay Hagaskip pada Ardin Badan Pembut dari Jingtem Sai Kedui Tara Ringkat Pat Kini Kahap Kebelawan Nang Binary Wings Dan kebentar kebakat do Kalau Mintem dari Kiksing Shenrang Hagaskip Sharp Bat Mastik Beli Shibot
Akan nego por ni la koi kawai pat banta kapa jik mu jong dari jing lang kapan kapa kadong bin an di certificates check in kita pendat di jing tuli paper dengan khot nomor depan ya secretary Mr. K. Paria yang sembahan pendit kemudian berpendia di convocation order dengan khot ini sembahan deh. Kapal Chief Guest Badan Rom, Badan Chairman, Sloga Badan Chikman, Mashini Kata Jati. Kapal ikan dia jom kita music diploma Sloga Badan. Kementerian Chairman, ngayeng mengenai manpan jibit lagi, nagmata kecil cukup, nagburuk jimpas, nagbaai sedikit, kini Belapan yang kita music diploma akan dikejilang bersyukur. Chief Guest berbulan, kini kebijian minta Ahmad Jumpi, Ahmad Jungi, Ahmad Jumpi pertama, pilong di belapan dikejilang oleh Examen Jumpi nak minta kita music diploma. Pada siapa kini pilong di belabit lebih bercukup halal Jumpi yang dikejilang jimpas dan baai sedikit. Nagkapan at tiyang manlet kata. Katkum ka ikhtiar baban ko bat ka board lai hanga ka board of assembly institute of music Shillong. Ngapan ko happy way pa way. Ya kane ka buram jimpas Britain music diploma bana ayo happy ya ka certificate na gabunta kane. Nagkapan ya kandidat jom kita music diploma sama machine yang sakit kepada khot akan Jumpi. Namanya hendak apa? Kasoma menyatakan no. Kalau berpanggil Chief Guest dan belum bagi Chairman Sloga Badan Chikman ban isu berkait Nagkapan
kepan ikan dia juga sing di terang music diploma sohabannya. Batuman dan Chairman ngayi khidmat hanya berpan juga lagi nak berta baju buku yang keburung jumpas dan kebaai sekir hal kini belapan dat yang sing di terang music diploma hal kini ketinggalan bersyukur. Asia ajing bit pinle unta. Chief Guest Badan Burong kini kebayi mentah majungki Hakmat jongi pada hakmat jongi upaya kilom kila pendet yang kecil nilai eksamen jongi nak bertagak sing literal music diploma pada shen bagi kini kilom kila bit yang berkukuh halal jongi ya kini keburang cinta terbaik sedikit nak kepan kepimpinan pandai yang kata. Katkum ka ikhtiar watan kupat ka board laayana daga Board of Assembly Institute of Music Shillong akan ko api iwe pa iwe ya kanega burom jingpas sim duitara music diploma pada ayu api ya ka certificate na kabanta kami. Kepan tinggi kali dia juga sing di terang music diploma semua bawa mesin yang certificate terbanyak hot dan juga way. So pendukung leading star Yamai. Voice Warna. Miss Demos Roy Rani. Lapan yang lang 9. Empat Kupar Maulong. Kedepan your chief guest Badan Burong, but your chairman Sobha Banwan Shikmat, Banshim yang kepentar joki. Kedepan yang kandidate jangka gitar music diploma Sobha Banyeng. Teman-teman chairman, ngayi hane ban jingbit napi nak bata gajing pengkup yang keburong jingpas dan kebaai sedikit ha kini belapan dep yang gitar music diploma ha kini gajing lang basyangkun. Asia ajing bit pinle unta. Chief guest Badan Burong ini kebayang mentah hakmat jungki hakmat jungi pada hakmat jung uni upai ba kilong ki belapan dep yang gajing le examen jungki nak bata gitar music diploma pada sembai kini kilong ki belapit nabiang manpukup halor jungki yang kini keburong jingpas dan kebaai sedikit. Ngakarpan bapin pediang banle ya kata. Katkum ka ikhtiar balapan ko buat ka board laay hanga daga Board of Assembly Institute of Music Shillong ngapan ko happy iwe pa iwe ya kane ka buram jingpas guitar music diploma ban nga airu happy ya ka certificate na ka benta kane. Ngakarpan yai candidate jong gitar music diploma Sobha Banwan Shim yang certificate kepada khot berteng jongpi. Nang yai pendap tabak. Sobha mania tap timo. Kumulai shibun chief guest Badan Burong. Kapal yang chief guest Badan Burong bagi chairman Sobha Banwan Shikmat ban yishim yang benta joki. Yang kepan yang kandidate juga sing di terang music diploma Sobha Banyeng. Teman dan chairman ngayi ngakmat handiak ban jingbit napi nak benta gajing pengkup yang keburong jingpas dan kebaai sekit ha kini belapan dep yang sing di terang music diploma ha kini gajing elang bersyangkun. Asia ajing bit pinle unta. Chief guest Badan Burong kini kebayang mentah hakmat jongki hakmat jongi pada hakmat jong uni upai ba kilong kila pendep yang gajing ele eksamen jongki nak bertagak sing duitara music diploma pada syem ba kini kilong kila bit yang berkukup halal jongki ya kini keburang jingpas dan baai sedikit nak kerpa bapin pediang banle ya kata. Katkum ka ikhtiar balapan ko pat ka board laay hanga daga Board of Assembly Institute of Music Shillong apan ko happy iwe pa iwe
ya kanega buram jingpas sing duitara music diploma bat na airu api ya ka certificate na gabanda kane Ngakarpan yaki candidate jog sing ditera music diploma semaba mawan shim ya ka certificate ka bana khot ya ka teng jong piwei piwei to banung kong leading star Yamai one soap 1 lakh Rich Bemos Wine Rani Lapan Biang Lang 9 Bat Kupar Maulong Kublai Shibon Chief Guest Penabung Yang keempat yang candidate jangka staff music theory semua mahabannya. Yang keempat ia chief guest pada chairman ban semua ban wajibmat ban sini berta jengki. Teman-teman chairman ngayeng hune ban panjibit napi nama ta gajing hukum yang keburam jing pas yang kebaai sakit ya kini kepala pendep ya ke staff music theory sakit hagan yang gajing lang basangkun. Lasya bat ai jingbit pinle kumta. Chief guest pada buram kini ki bayeng mentah hakma jongpi hakma jongi barakat hakma jongni paita kilong gila pendep ya ka jingele examen jongki nak berta ka staff music theory certificate bala shemba kini kilong ki bala bit labiang bertukup halor jongki ya ka buram jing pas daga baai certificate dagarpan bapin priang manle ya kata katkum ka ikhtiar bala penkum bat ka board bala ai hanya daga board of assembly institute of music Shillong akan ko ya piwei piwei ya kane ka buram jingpas staff music theory certificate bar ngai ro ya happy ya ka certificate na ka banta kane dagarpan ya ki candidate jong ka staff music theory certificate soma ban wal shin ya ki certificate kat banang khot ya ka kiteng jong piwei piwei bada penbha belin nongbet Sambor Kamuti Bantai Lang Berthong Bankin Bok Lang Nong Kendri Iba Batngan Lang Harmoni Spelling Star Nyota Teli Borlang Marwen Kenmau Singi Lengdo Calvin Roy Marwen Kohi Paya Cermang Rosemary Walang Mike Panglin Karlendo Riba Pernai Marbanyang Idamon Marbanyang Kensai Jun Karmau Abada Monlan Karlangdo Little Star Karjana Niki Dondor Kartungor Bayan Kemenlang Warjri Blashibon Chief Guest Beragura Yakarpan Yaki Candidate Jom Batonic Solfa Music Diploma Bat Sobha Manje Yakarpan Your Chief Guest Beragura Bat Your Chairman Sobha Ban Wajikmat Bashim yang pentas jati. Kedepan yang candidate jom kita music diploma Sobha Banyen. Teman-teman chairman ngayi hane ban pang jingbit dapi nak bata gajing pengkup ya keborong jingpas
daga ba ai certificate ha kini bala pendep ya gitar music diploma ha kini ga jinglang ba syamkun Lasya ba ai jingbit ba pinle kumta. chief guest pada buram ini ke bejeng mentah hakmat jungthi hakmat jungi ba hakmat jung uni upai ba kilong ki bala pendep ya jingale examen jungki nak benta gitar music diploma bala sem ba kini kilong ki bala pet labiang ban pukup halor jungki ya kini ke buram jingpas dak ba ai certificate ngakarpa ba pin pediang ban le ya kata Katkum ka ikhtiar balapan ko bat ka board lai hanga da ka board of assembly institute of music Shillong ngapan ko happy way pai way ya kane ka buram jingpas guitar music diploma bar nga ai ru happy ya ka certificate na ka benta kane ngakarpa ya candidate jong gitar music diploma somha ba shim ya certificate ka bana khot ka teng jong pi Unang yai pendap tabak. Tak semua mania tak timo. Tak kumpulan shibun cigas berbulan. Tak kapal yang cigas berbulan bagi yang chairman semua menwan shikman ban isim yang bentar joki. Yang keempat, yang kandidat juga kesing Doktoral Music Diploma Soha Banyan. Teman dan Chairman, ngayi ngakmat handiak banpan jingbit nabi nak benta kecing pulkup yang keburom jingpas dak kebaai sertifikat ha kini bela pendep yang kesing Doktoral Music Diploma ha kini kecing elang bersongkun. Lasya ba ai jingbit ba pinle kumta. Chief guest pada buram kini kebayang mentah hakmat jongki hakmat jongi pada hakmat jong uni upai ba kilom kibla pendep ya gajing ele examen jongki nak mentah gaksing Doktoral Music Diploma pada syem ba kini kilom kibla bit labiang pada perkup halor jongki ya kini keburam jingpas dan ba ai certificate ya kerpa ba pin pediang ban le ya kata Katkum ka ikhtiar balapan ko bat ka board lai hanga da ka board of assembly institute of music Shillong apan ko happy iway pa iway ya kanega buram jingpas sing duitara music diploma bat na ai ru happy ya ka certificate na ka benda kane Kerpan yaki kandidat jong sing Doktoral Music Diploma semua bahawa shim ya certificate ka bana khot ya kerteng jong piwai piwai to benengkong leading star Yamai Voice of One Love Rich Bemos Roy Rani Lapan Biang Lang 9 Bat Kupar Maulong Kublai Shibon Chief Guest Penampulang Yang keempat yang ikan gede jangka staff music theory semua mahabannya. Yang keempat yang chief guest pada chairman ban somha ban wal shikmat ban shimik berta jongki teman chairman ngayi hune ban panjibit na phi na mata gajing hukum ya keburom jingpas ya kebaai sakit ya kini kepala pendep ya ke staff music theory sakit hagane gajing lang basongkun Lasya ba ai jingbit ba pinle kumta. chief guest pada burom kini ki bayeng mentah hakmat jongki hakmat jongi barakat hakmat jongni paita kilong gila pendep ya ka jingele examen jongki nak bata ka staff music theory certificate
bala syamba kini kilong ki bala bit labiang ban pukuk halor joki ya keburam jing pas daga ba ai certificate gagarpan ba pin priang man le ya kata Katkum ka ikhtiar bala pengkop bat ka board bala ai hanga daga Board of Assembly Institute of Music Shillong apen ko ye pi way pa way ye kane ka buram jing pas staff music theory certificate bat ngai ro ya happy ye ka certificate na ka banta kane gagarpan ye candidate jong staff music theory certificate soba ban wal shim ye certificate kat ba nang khot ya ka teng jong ki way Bada penbha belin nong bet Sambor Kamuti Bantai Lang Berthong Bankin Boklang Nong Kendri Iba Batnyan Lang Harmoni Spilling Star Nyopa Teli Borlang Marwen Kenmau Sngi Lengdo Calvin Roy Marwen Kohi Paya Cermang Rosemary Walang Mat Panglin Karlendo Riba Kernai Marbanyang Idamon Marbanyang Kensai Jun Karmau Abadamon Lan Karlando Little Star Karjana Niki Dondor Kartungor Bayakemen Lang Warjri Blashibon Chipias Kedengurang Iya Cemang Rosemary Walang Mat Panglin Karlendo Riba Kernai Marbanyang Idamon Marbanyang Kensai Jun Karmau Abadamon Lan Karlando Little Star Karjana Niki Dondor Kartungor Bayakemen Lang Warjri Blashibon Chipias Kedengurang Kerpan yang candidate jom Batonic Solfa Music Diploma bat Sobha Manje Pasya bak ai jimbet bakin le komta. Chief Guest Badan Burom kini kebayang mentah hakmat jongki hakmat jongi bar hakmat jong uning pai pa kilong ke bela pendep ya gejing le examen joki nak mentah Batonic Solfa Music Diploma bala syamba kini kilong ke bela bit lapiang ban punkup halor jongki ya kini keburom jing pas daga ba ai certificate ngakerpan bapin priang ban le ya kata Katkum ka ikhtiar bala pengkop bat ai board hanga daga Board of Assembly Institute of Music Shillong apen ko pa pi way ye kane ka borom jing pas Tonic Solfa Music Diploma bat ngai ro api ye kane ka certificate na banta kani ngakerpan ye candidate jom Tonic Solfa Music Diploma ban wan shim ye certificate kadba dang khot teng jong pi iwe Ya baiklang ranta thiang
dari Shisha Hujan, Richmond Garnet Kaba, Kusan Bah Hairim, Noble Bond Snaitang, Noble Bond Son Snaitang, Graceful Dow, May One Eye Boss in Lee, Pilar Khongji, Don Kupar Lengkhoi, Shemaya Etiel Pawa, Pakem Langi Pale, Warden Lemin, Yai Pulskem Marga, Nangsan Perkat Rengklem, Rablang Yeki Karpuli, Manlut Haka Pawa, Precious Star Mangu, Emilius Emyong, Dapi Shisha Karsandi, Iban dari Shisha Rani, Ban Shembha Karpan, Penbalang Karbuki, Haisa Daka Serti, Napi Yadapiang El Mairang, Marbha Ki Rembai, Kendarilang Yaknyo, Comfort Barlarpi, Pertalang Rani, Yaiman Bha Jarwa, Wellborn Carsentil, Wan Shailang Dekha, Kerhai Iman Dekha, Tiberius Shadab, Cirublang Padang, Hespershine Sengkon, Hiembok Lang Dekha, Yashan Lang El Nombri, Ban Shempang Karkongor, Bidding Star Ratatiang, Banri Shisha Kaba, Ban Shan Lang Lartang, Heruni Langsiang, Iba Yamon Mana, Sunify Simply, Yankistar Karbuki, Yankistar Elming Star Langsti,
Tiu Risha Nombri, Cleanest John Yopnyo, Vistarwell Mangu, Tiba Shisha Shangdier, Dari Shisha Khasendi, Josayan Marweng, Ambitious Lapasam, Samewatki Charmang, Yamirlang Malang, Lakini Daroy Bang, Witamki Setengah, Flexible, Sifgas, kita pulang. Dengan tepat di Reverend Si Lengdo, bersama teman dan Samuel Seksikit. Donbok Shisha Nongsi, Tiban Sarah Lengkoi, Wan Borlang Sangvian, Wan Bar Rihun Mangya, Delishon Yopnyo, Sipar Lan Yopnyo, Tibor Lan Latatiang, Joshua Maki Kurba, Balaji War Kongsi, Kitlungkor Badri, Hami Kisan Manyang, Penskembor Jerwa, Samela Bentalut Norway, Melkilang Dekha, Bayakor El Nongrang, Ferdinand Hana Yadya Kongen, Patstem Lamsia, Wanda Jitman Handrang, Donbesta Sinde, Damoni Shamsai, Ryuki Karni, Enhalang Sempli, Velvet Star Nyota, Kitbok Lang Karhari, Covid Star Nongsi, Ibn Apur Lendo, Damut Stem Malik,
hockey star Khatano, Ribanson Ilyo, Nyar Daplin Khomsit, Yes Kupar Keshavon, Phang Banjit Harlot, Niwan Sini Talang, Melkilang Salehe, Lily Margaret Black, Demi Kenya Mumbai, Lori Pale, Dato Kumi Shela, April Surti, Singapore Khar, Shanwar Premi So, Lisha Linda Marthom, Lakerman Sun, Heo Ikashla, Nicholas Mukim, Hestorius Tarian, Aristan Bhatt, Christian Borland Tony, Taylor Nosian, Yan Huleng Mundo, Riva Ben Kurba, Negate Barbarian, Pendablang Uwe, Lokanai Bersama, Balaji Lang Kardasam, Kuntiang Lim Kardasam, David John Karsati, Kebenikong, Banyashin Benta Ada Kamruan, Le Yalam Jiwan Akipor Baro, Haki Jaka Baro, Baki Jinja Baro Kibade, Baan, Ban Hikailam Yekiwe, Ia kata kebangalanan, da kemensian kebasnode, kebalan, ban aimensian, ban pensiun, ia kino kiba imsi, ia kene kam kebeton buron, bat syamsban, Glay Uriyap Yana. Bless you. Salvation. May the one and couple of the season drop, waiting them back to the board, it's not a high water of times.
Nangkore, Niayo Yonglei, Rala, Rala AC, Kerja. Kemasan, Mulam Syaman, Syamhur, Ibayalam, yang ini kacing uang, ada resmi, dan saat cinta mau, yang ini lebih mau, kita ada di jadi akan board assembly institute institutional. Bagaimana kacing Nagalian jongi kumgi dekat jaga bot nipa ayapi rengkat na kijing kerku kerdok hakabay day bat kikintin ay kublay ngemla klem da ay kublay kerpang yapi kinong sya pen kuburam bat klem api kani kasngi kanong kasngi hakaba kijing perkhat ke jongi baro kin pulom ni ayu yo blai namar bolai lam kai yapi mala penla yapi baredan haga de ke jaka naki benta ke repair naki music school ki repair ki bahap hapo ka shatri jongka institute ka jongi ublai unko ku bar millennial yapi banda haba pilai pai silagi jong ki jaka ke bama pipidan penlong ki atiar ki bakrau mana kani ka institute ke jongi ki penmi bon ki nongelam ki banlong ki nongelam ha ka bede bat karwai kaput katem ya ai kublai ya imastapi NCM ibalong MDC jong kamau par constituency ibalong ru Deputy CM Jongka KH ADC ibalong pongsan hagan digasngi kublai sipon nagabenta ki sembo acing perkhat ki kentin kerku kerdo ki kentin ki bahai mensim nagabenta ka jongi ka bot batum juru nagabenta jongki kinong puli baru panya ai kublai nagabenta ki baya dan benta hakaban penkre ia gani ka program klam da nyau kerteng ila treshitam pila penlut ka bor ka jongki ni pen pau ki jing songu balang ba ke jing penkre ka jongki lang bagi bor perkhat ka jongki kala penlong baka ni kasgi kan long kasgi ka ban sa jing kan mau maka long kasgi ka bejong ni ai kublai ki nong hikai ki head jong ki institute ki head jong music school na ki benta ki baper ki bahap hapo ka shetri jong ka institute ke jongi baka jingdon ka jong ki ke digasngi along susu ka jing ai mensim ya ki ni ki nong puli ki bala pendep ya ke jing puli ha ki benta ki baper ya ai kublai ya baro ki biya dan lang hanya dengan por ki belewan ban ai mensim ki belewan ban ya kershan bat kublai shibon na kabenta ka jinga dan rengkat ka jongpi oi ngi yang hande ban ai kublai ru na kabenta ki dekot jong kabot wala da ide ki dekot ki baya perkhat ki biya dan kabenta ka bakrau ban saindor le kublai shibon na kabenta ka por ka bakodor ka jongpi Itap lagi jing sawu nak benta isketri jong ka jing seng samla jong ka KGP assembly ke jongi ikala nongru umway na ki nong puli jong kanika institute ke jongi kulai sibon nak benta kapor kaba kodor ke jongpi ina perlu de jing sawu ya ke jing dan rengkat jong irang ba shnong jong dong mission kani mau kar boleh sibuk nak benta ke jongpi ru api pelai ke kapor ke jongpi ke jingdan ke jongpi long sisa ke jingker ku kerdo ke ji aiman sim yang ke institute bat kumju
nak benta kini kinong pulih. Hoi ngebla klem ta ai kublei ya kinong hikai jong ka institute ke jange. Kublei shibon nak benta ka por ka bakador mamapi ilai bane donang hagani kasngi ka pamenta. Kumway na kinong pulih bala pendap ye ka jing pulih imla klem dapen kan mau ban kertiang di ki por wala ledo. Ha ka por bangidang pulih dan tang laingot kinong hikai katai teman wasan SSM ni teman wasan IW Karsono bat Ustaz Ar Solang ibala kelat no ngimla kelem da paidin sikipor ke bala leino wala ya leng babon ke jing ngimyo ai ka caka ban penlong ya ka kelas ha ka jaga ka badai nyaban penlong hantai hadinamol yaban wan angni Silot College bat kejing syak shitam kejing tre shitam kejong kini ki laingot kirang ba agbala penpau bat khamtam kini ki argot ki badan don hadu ka por ka pamanta kalalong shisha kejing kerku ya ka assembly ke jongi kalalong kejing kerku ya karwi bani ka jaj bandriu ke jongi baro owe kble shibon na ka benta jogi temen wasan kejing tre shitam ke jongi kala wanra shisha yu so ubalong kejing kerku yangahi bat yangi baro kibagitan hagani kapor te ngemla banyo kerteng ya baro agibatan agne tushim baki eke baro kibala panpawang ne along kajing ai kublai na kapanta ka jong bi baro tu blai on kurku ublai on don rengka so shi sien pa nakalian jong ka Board of Assembly Institute of Music Shillong ngi pha ai ke jingker khu kerdo na ka benta jong hi baro let shela ki jong ki jaga ka bakitan ba penlong ki atiar ki ba mentoi ki jong blai ublai un sumar sukher ublai un ri ublai un don rekan ublai shibon na ka benta ka buram jongo